Ndashaka kubona abantu bemera umuhanzi Kid muri comment bavuga bati uyu nguyu niwe wacu. Abantu benshi ntabwo bari babizi gusa uyu muhanzi Kid ndetse na Element R nibo bahanzi bonyine mu Rwanda gusa babashije gukora indirimbo yabo ya Breakthrough ikarebwa n'abantu barenga miliyoni 10 kuri YouTube mu Rwanda. Nta wundi muntu urabikora usibye Element R ndetse na Kid bonyine. Tariki 24 rero mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2022 nibwo Element R yashyize hanze indirimbo ye ya mbere yitwa Kashe, ikaba kandi yarayise iba Breakthrough yiwe kuri ubu ikaba kurebwa n'abarenga miliyoni 14 kuri YouTube. Ni mu gihe indirimbo Kid Mufasa yashyize hanze yise tariki ebyiri mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024 ubwo washize imyaka 2 n'amezi 5 yonyine. Iyi ndirimbo igiye hanze ikaba imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 10 n'ibihumbi 400 kuri YouTube mu myaka 2 ndetse n'amezi 5 yonyine imaze igiye hanze. Kuri ubu rero umuhungu wanyu Kid afite brand new song yise Sorera, akaba indirimbo imaze iminsi 3 yonyine igiye hanze. Indirimbo kandi yakozwe na producer To The Hit afatanyije na Muriro, ni mu gihe mix na mastering ibyaha byakozwe na Bobo Pro. Indirimbo rero ndagira ngo nyibumvishe nimuyikunda mujye kumushyigikira, kandi mutayikunda nabwo mubwiza ukuri ko ntakirimo. Umuhanzi yitwa Kid, ingoma yitwa Sorera. Muremva gutera tuganire. Let's go. Akenshi nkunda kuza nzanye updates ubundi nkahita nikomereza, gusa akakanya ndagira ngo dufate akakanya dusesengure. Ndashaka ngo tuganire kabisa, buri muntu wese avuge ukabona ibintu ku ruhande rwe. Songera mwese mwabonye uyu munsi rero ku mbuga nkoranyambaga zose hano mu Rwanda, yaba Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ndetse n'ahandi hose. Inkuru yiri uyu munsi ivugwa cyane ni inkuru yitwa na Natasha ndetse na Kimenyi ngo bahoze bakundana nyuma bakaza gusubirana nyuma yuko Kimenyi atandukanye na Muyango Claudine. Ngira ngo kandi murabizi ko ibi ngibi bije nyuma yuko guhera mu mpera z'umwaka wa 2024 ariko hatangiye guhwiswa amakuru yuko witwa Kimenyi Yves ndetse na Muyango umubano wabo utakimeze neza. Ayo makuru yahwihwiswaga aza kwambuka umwaka wa 2024 agera 2025 amara 2025 ageza 2026 abombi bakibibazwa, ariko nta numwe uremera ko batandukanye. Mbere ko tugera ku by'uyu mugore Natasha Nana winjiye mu by'inkuru ya Muyango Claudine ndetse na Kimenyi uyu munsi kuva mu mwaka wa 2024 ubwo amakuru yatangiraga kujya hanze avuga yuko Kimenyi Yves ndetse na Muyango umubano wabo utameze neza. Sinzi impamvu kuva icyo gihe abenshi batangiye kujya bacinja Muyango kuba ari we nyirabayazana wo kuba umubano wabo utameze neza. Nyago murabyibuka, niyo mubyibuka neza, abenshi batangiye kujya bavuga bati buriya kubera ko Kimenyi Yves atakikina yavunitse, buriya kubera ko umugore ari ufite akazi wenyine akaba ari gukora, buriya afite ukuntu aconaguza umugabo akanamwitwaraho nabi kuko umugabo nta mafaranga afite kuri ubu. Murabyuka abantu benshi cyane ku mbona nyambaga batangiye kujya bashinja ngo Muyango kuba gataha amajoro avuye ghosting ngo mu bitumye ngashwana n'umugabo. Abandi batangira guhimba ngo umubano udasanzwe nguri hagati ngo ya DJ Brian ndetse na Muyango, batangira guhimba ibintu ngo by'abaryamana bahuje ibitsina. Ni byinshi byavuzwe ngira ngo murabyibuka, gusa amakosa 99% yashinjwaga kuba ari Muyango nyirabayaza no kuba batandukanye. Nyuma y'ibyavuzwe byose rero, nyuma y'amakosa menshi cyane yashinjijwe Muyango, nyuma y'ibyiriwe bivugwa uyu munsi, ngira ngo nabo nabonye muri comment rwose uyu munsi bandika amagambo akomeye cyane bagira bati ngo witwa ngo Kimenyi Yves ngataye indaya gasanze ngo umugore mwiza. Nyuma y'ibyo byose rero mukanya ndicaye ndatekereza ndavuga ni dushobora gusanga izi mbuga nkoranyambaga abafana ndetse n'abakunzi bavuga ko bakunda Muyango, abasesenguzi ndetse n'abandi bose, ni dushobora gusanga twaratereranye Muyango muri ibi bintu bimaze iminsi bivugwa nyamara atari we munyamakosa. Akakanya ndavuga uko mbona ibintu ku ruhande rwanjye, ndashaka ko namwe muvuga uko mbona ibintu ku ruhande rwanyu. Ndasa ku ntego rero kugira ngo iyi video itaza kuba ndende cyane. Uyu nguyu witwa na Natasha, uyu nguyu bivugwa ko ari mu rukundo na Kimenyi Yves ndetse babyaranye ingabana babiri b'impanga. Yatangaje ko yamenyanye na Kimenyi Yves nta wundi muntu wo muri game cyangwa se muri industry baramenyana. Amakuru rero ahari avuga ko bakundanye barangije baza no kubyarana abana babiri b'impanga bakuru, icyo gihe Muyango ataramenyana nande na Kimenyi Yves. Abangaba rero baje gutandukana, uwitwa Kimenyi Yves aza guhura na Muyango baza gukundana. Muyango na Kimenyi rero urukundo rwaje kuryoha ndetse baza no kubyara umwana wabo w'imfura witwa Miguel. Nyuma yo baza no gukora ubukwe mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 12 muri uwo mwaka nibwo batangiye guhiswa amakuru yuko Muyango Claudine ndetse n'umugabo we batangiye gushwana. Mu ijoro rya kera nibwo Kimenyi Yves ndetse n'uwo ngo witwa Natasha Nana bakundanye kera bakanabyarana, batangaje ko ubu ngo bari mu rukundo basubiranye. Ariko nkibaza ikibazo kigira kiti uyu mugore wahoze ukundana na Kimenyi Yves kera ndetse bakanabyarana, ese ubwo Kimenyi Yves bari batandukanye batagikundana yinjiye mu rukundo rushya na Muyango, umwana udasanzwe cyangwa se urukundo rwari hagati ya Natasha ndetse na Kimenyi rwari rwararangiye? Nkongera nkibaza ni reka tubyemere ko wenda bari baratandukanye koko bari batagikundana, ariko se Kimenyi Yves icyo gihe yabwiye Muyango umukunzi we mushya ko afite undi mugore babyaranye ku ruhande. Mbagare nyuma ho gatoya tariki 22 mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 ejo buri mwaka washize nibwo Muyango yeruye atangaza ko afite byose, afite hit ndetse n'amafaranga, ariko nta mahoro yo mu mutima afite. Icyo gihe niyo mubyibuka nibwo yatangaje ko yazinutswe abagabo ku buryo atifuza no kongera gushaka kubera ibikomeye yasigiwe n'urushako. Icyo gihe yatangaje amagambo akomeye cyane abantu benshi batatinzeho agira ati ndishakira amafaranga, ibyo bagabo narabibonye, narakunze ndakunda, ariko aho byangije narahabonye, nari mfuye, ariko nukubona umuntu agenda nukuri nari mfuye. Muyango w'umusazi bakabona umugabo we yitonda, Muyango yarananiranye, Muyango yakoze ibi, ariko sha wababwiye